Ndugu zangu, ushoga sio kitu cha kawaida. Ziko jitihada kubwa ambazo zinafanyika kiasi kwamba ifikie level ambayo sisi binadamu tuone kwamba ushoga ni kitu cha kawaida na ni haki ya mtu kufanya hicho anachokihitaji. Watu wana invest pesa nyingi sana kuhakikisha kwamba ushoga unakuwa normalized. Kwa mfano, unaweza kaona media kubwa kabisa duniani, media kubwa Afrika zinakuwa zina posti wale watu ambao wanafanya ushoga. Lengo lao ni kuhakikisha kwamba watu wanaouona kisaikolojia, kitu unavyokiona mara ya kwanza, hata kama kilikuwa kifai utakikemea. The way unaendelea kukiona na kukiona, utakiona tu hichi ni cha kawaida. Mbona tu ni normal mtu kuwa shoga. Kwa hiyo watu wana invest fedha nyingi, wanatumia mastaa wakubwa duniani kuhakikisha kwamba dunia inaona kwamba ushoga ni kitu cha kawaida na ni jambo ambalo ni normal kwenye jamii, na mtu anaweza tu akawa shoga na kisiwe chochote kile. Lakini mimi nawakumbusha kwa Waislamu, kwa Wakristo, hata kwa Wayahudi, moja ya dhambi ambazo Mungu alizihukumu instantly, yani alizihukumu papo kwa papo, ni dhambi ya ushoga. Sodoma na Gomora watu walichomwa moto direct. Kwa hiyo tunatakiwa tuhakikishe kwenye maisha yetu tunapunguza na tunapambana na tunaweka nguvu yetu kubwa kuhakikisha kwamba hivi vitu haviwi vya kawaida kwenye jamii, viendelee kuogopeka na jamii ijue kwamba ushoga it is not a normal issue. Hata siku moja sio issue ya kawaida.